kubaha ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu wa 12 ukwezi kwa gatatu 2024. Iyi ni RT imeni kubitira ikinyoma hakubuye. Amakuru yacu tuyahere kuri kera kabaye rero Perezida Paul Kagame yemeye guhura na mugenzi we Antoine Felix Tshisekedi. Ni nyuma yaho Addis Abeba Tshisekedi yari yasabye Perezida Kagame kare bagomba kwihurira akamubwira impamvu ahora ateza akavuye mu gihugu cye, akavuga ko bero mpamvu ko atagomba guhura na M23 nyiri kibazo ari Paul Kagame. Nyuma yuko Tshisekedi yavuye muri Angola, ubu Perezida Paul Kagame nawe uyu munsi wabanjirije uyu munsi w'ejo niho yarari rero nawe ari guhura na Lorenzo akaba ari Perezida wa Angola, ari nawe muhuza muri kino kibazo. Amakuru atangazwa na Minisitiri w'Abanyamahanga wa Angola aravuga ko Perezida Kagame rero yemeye guhura na Tshisekedi. Mbere yuko rero uyu mubonano wemerwa, Tshisekedi yarashizeho conditions zigomba kubahirizwa. Icyambere nuko ingabo z'u Rwanda ndetse n'ibikoresho byazo bigomba kuba byavuye muri Kongo. Icyakabiri nuko M23 igomba kubashiza intwaro hasi yashizwe mu kigo cya gisirikare, aho igomba gusubizwa mu buzima busanzwe. Icya gatatu nuko Perezida Kagame agomba guha ibisobanuro Felix Tshisekedi ngo bivuge impamvu nyine mu by'ukuri ahora igihugu cye agiteza umutekano muke. Ibi rero Perezida Paul Kagame kuba yemeye guhura na Tshisekedi, nawe uzi niba koko izi conditions za Tshisekedi yazemeye cyangwa se niba izo conditions zizwa bazahura hanyuma ibyubahirizwa bikaza nyuma. Nawabura kuvuga ko ari intambwe rero nziza kandi ishimishije ku bihugu byombi, nubwo u Rwanda rwagiye ruhakana kuvuga ko ruzahura rirwo ruri inyuma ya M23. Felix Tshisekedi akavuga ati kubera impamvu ntabwo ushobora guhura na M23 niba mutemera karimwe muyitera inkunga. Ubu rero kuba Perezida Kagame yemeye guhura na M23 nako na Perezida Felix Tshisekedi, ubwo se bivuze ko yemeye ko ari nawe utera inkunga ya M23. Ni amakuru ya RT imena, twe nidukora amakuru ariko turayavuga ubu no kubitega amaso. Minisitiri w'Abanyamahanga wa Angola yatangaje ko mu by'ukuri umunsi bazahurira uri kwigwaho na Presidansi ya Angola hanyuma bakazawutangaza. Niko ibintu bihagaze. Hagati aho kandi witwa umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda, uyu nta wundi ni Yolande Makoro, aramagana byatangajwe na Minisiteri y'Abanyamahanga ya Kongo. Iyi Minisiteri y'Abanyamahanga ikuriwe na Minisitiri Rutundura yari iri muri inama ya CAC, inama y'ibihugu byo muri Afurika yo hagati. Aha batangaje ko u Rwanda rugomba kurekeraho gukoresha jenoside nk'iturufu aho bayikoresha hariho hose. Iyo babangamirwa bababwira ibyo bakora nabi bati jenoside. Ibi Yolande Makoro yabyamaganya, leta avuga ko atari byo namba. Leta ya Kongo ahubwo bigaragaza ko ikorana n'aba genocideri ndetse na FDLR. Ngibije bibyemeza rero. Hanyuma witwa ngo ni Jean Damascene Minisitiri wa Minubumwe, Minisitiri umwe bw'Abanyarwanda, nawe ati biragaragara ko Kongo ikorana n'aba genocideri, nayo impamvu iri kurengera ivuga ngo jenoside tuyikoresha nk'iturufu. Ni amakuru ya RT imena ukomeje gukurikira. Turi ku isi yose rero nidukora amakuru ariko turayavuga muri rusange. Hagati aho intambara muri opposition irakomeje, ubiri hagati ya guverinoma y'ubuhungiro Cecile Kayirebwa ndetse n'umuhanzi Byumvuhore rero. Cecile Kayirebwa yari yateguye igitaramo, guverinoma y'ubuhungiro ati nago Byumvuhore ngo kujyayo kuri hano umututsikazi ubiba amacakubiri ufashe inkotanyi kuturwanya no kutwica. Byumvuhore ati reka da giye ngomba kujyayo ndi umuhanzi kuko nta rwanda mugamiyeho. Ubwo guverinoma y'ubuhungiro biramwatatse Byumvuhore rero yaje kubandikira arababwira ati Abanyarwanda tuzikubita agashyi twige kujya tusazisha neza abahanzi bacu twakunze. Uyu Kayirebwa Cecile ari ku isonga, yabimburiye abahanzi b'Abanyarwanda mu guteza umuco nyarwanda imbere iyo mu mahanga. Nta nkunga ya leta yabonye ngo abe ari cyo abikorera. Yanataramiye ababimusabaga, hari n'igihe yamanutse ava i Buruseli aza gutaramira Abanyarwanda kandi yarabashimishije. Ndabingize rero mureke tumusazishe neza
mu cyubahiro, nta mpamvu yo kumuririmba, yo kumuhimbira ibibi. Niyo byabaho, ibyiza yakoreye igihugu cyamubyaye nibyo byagombye kuza imbere. Haleluya. Ku bindi genda mukunda kandi ndamwubaha mu bahanzi twagize ikirenge mu cyabo. Byumva rero yanze kugwa umutego w'amacakubiri, sinzi uko abandi babivuga. Mu buhungiro rero ya Nahimana bita Grex, ngiyi nayo rwose nayo ngishaka kuba izi guteza amacakubiri cyangwa nahari ngikayengegeza hagati y'abahutu n'abatutsi bari agaterera nzamba. Iyo tubivuze Jean Damascene Bizimana itavuga ati nta abatutsi n'abahutu bakiba mu Rwanda, baba barimo cyangwa batarimo. Ayo nagara matora twakora kuri RT Imena. Icyo tuzi nuko ubwoko on s'enfout, ubwoko nta kintu buvuze, ko ntabwo watwara ubwoko mu isoko ngo ubwire umuntu ngo aguhe amazi yo kunywa. Hagati aho turakomeje n'amakuru yacu. Amakuru yacu tuyakomereze hano muri Afurika. Muri Afurika rero amakuru akomeje kuvuga nuko ingendo za Perezida Paul Kagame ubu z'indege zitagica muri Kongo, mu kirere cya Kongo n'ikirere cya Tanzania, kubera ko ibihugu byombi bibafitanye ikibazo. Nituvuga ingendo z'indege bwite za Perezida Paul Kagame, munumve na Rwandair. Nta Rwandair yemerewe guca mu kirere cya Kongo, ndetse biranagoye kuba yaca mu kirere cy'u Burundi. Ibi rero bisaba ko indege zijya kuzenguruka Uganda, zikazamuka South Sudan, zigatambika kugira zagere Angola, cyangwa zigaca Tanzania, zikamanuka Zambia, kugira zagere Angola n'ahandi zijya. Ni ibintu bigoye rero kandi bitwara amafaranga. Diplomasi ikorwa kugira ngo ibihugu bibane neza kandi abanyarwanda nabo bakomeze batekane. Hari andi makuru avuga ko umupaka w'u Rwanda na Tanzania nawe ushobora gufungwa. Biravugwa ko ibintu bituruka ku cyambu cya Tanzania ngo byafatiriwe, kubera iyi mpamvu ngo akaba ari umutekano muke ushobora kuba uhagaze ibihugu byombi. Mwibuke ko Tanzania iri muri Kongo, ikaba yaratwaye ingabo zizarwanya M23. Bano bakavuga ko kubera iyo mpamvu leta y'u Rwanda ifite ikibazo gikomeye, cyangwa se bafitanye ibibazo by'amateka. Murabyibuka ko mu myaka yashize bigeze kujyana n'ibindi bibazo, aho umwe yabwiraga undi igihe nzagutegera ahantu mukubita ahantu hababaza, undi akamubwira ati ibintu byose turabikurikirana turabizi. Ubwo rero n'ubu amakimbirane ashobora kuba gikomeje, ntawamenya. Icyo twifuza ni uko abanyarwanda bagira umutekano, nta kindi. Reka rero mbashimire ku makuru yacu mukomeje gukurikirana no kutwereka ko mudukunda. Kora subscribe, share na like, ubundi dukubitire ikinyoma hakubuye tucyohereze mu Rwabayanga. Uwiteka bane namwe rero. Amakuru yandi nakagaruka naho mukanya ku isaha ya saa 11 za nimugoroba, aho muza gukurikirana amakuru azakubagezweho kuri RT Imena. Umunsi mwiza, bye bye.